World Newa Organization WNO na yagu hali newa nesolisa kasai bijeta teto sirapa lohlagu du. WNO या केन्द्रीय नायक सिजन श्रेष्ठ या अध्यक्षता या चागले चंगु जगत सुन्दर बनेको थी शनिबाजुको ज्याजोले सिरपा लहलागु खा हली नेवा डी गला छिकसा सु खायका वर्ल्ड वाइड चाहिँ पेडन या त नेवा टेड विभिन्न ठासे विभिन्न डेले छरे जे चम्पी नेवा टेड छौवे प्लेटफर्ममा हेभ मार्क चाहिँ यको न्याउ निसे खलाबला yana सुरु यनो हली नेवा डी वो छौ नेवा जुय चाहिँ गर्व ट्याक्यो निर के चाहिँ वो सुरु यनो जुला उके चाहिँ आज पनि सल्लाह सुझाव हली नेवा चाहिँ प्रायोरिटी बिया चाहिँ छुची जे यासजी तैपटी छिपिने सुझाव त बोल्ला छ अवश्य न चाहिँ यहाँ केउजी गुगल ट्रान्सलेट यन चनौला सुए खखजी छिन्चाला मया रुङ्कला तो चाहिँ यन चनौ लाइभ यनो ये निसो नि छनु डेरुङ्कला हली या छिछि थासे चुन दिबी ताजिक टके पि छौ बाउखौ नापर न्यू निसे संग कौट गर्न जुमियो प्लेटफर्म मना चाहिँ नेपाल भाषा इदे भए हिला गुगल दुठ्याक्यो मा भए चाहिँ चाहिँ लिपटक भाबी फस्तायो लागि त गलेंग टेमार के ठोकुट जुय चोंका संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठ यमु पहासुई यी महानगरपालिका उपमेयर हरिप्रभा खड्की नेवा नेलवालीसे परोपकार संस्था अध्यक्ष हितकर वीर सिंह कंसाकार नेवा नेलवालीसे साहित्यकार मल्लकेश सुन्दर नेवा दे दबुया अध्यक्ष नरेश ताम्राकार WNO नेपाल च्याप्टर या पूर्वनाय पुष्कर भक्त माथेमा कवियत्री प्रतिसरा सामिया विशेष पहासुई ज्याजो जुगुखा तर ठौ चाहिँ संसदीय व्यवस्था वे होगा यो साहित्य पाला कंपनी जेन्युन पर जे हिटकर सर की नेतृत्व में आपा टीचर कॉलेज है ना फिर टीचर ज्याजो को गांव का वे साथे सुराती आंदोलन को नेतृत्व में गति हो अरे जे जैसा कासा गाना था खासे ठिका के जे अंतर कैंपस साहित्य पाला गादेगा जैसा कासा को जे सके छ फल्याको सेवा भाषा वो गीत हो नेपाल भाषालाई लागि यो के जागरण रूपति तर थोर संघीय शासन व्यवस्थाले गाना अयो किसिमले जागरण खन्नु अथवा नेपाल भाषा माध्यममा बने खन्ने अवस्था वे संविधानले चाहिँ स्पष्ट व्याख्या गर्छ कानुन देखि खोले निगइले थियो पंचायत काल भूगा बहुदलीय व्यवस्था उन्तीसमा जगत सुन्दर बनेपछि उक्तया चाहिँ समुदाय पाकेको स्कुल खोलेर महाभाषामा बलियो ग्यारेन्टी दियो किसिमको संविधान तर वही संविधानले जुन वेकर चाहिँ कानुन देखिनु खोले जिँदै नेपाल भाषा माध्यम हो अथवा चाहिँ छुट्टै विधि जाति हो राई लिम्बू मगर मैथिली भोजपुरी अवधि थारू फुक्क भाषा चाहिँ समान ढङ्ग आँखा बन्दैन यहाँ चाहिँ मातृभाषा शिक्षा ग्यारेन्टी यामा वो चाहिँ राज्य चाहिँ छुट्यो लागि सेवा दिएन यहाँ चाहिँ संशोधन प्रस्ताव तयार पारित एक्टमा ताल ताला ढुङ्गा काठमाडौँ महानगर हुआ थासे लिन अथवा यदेर लिम्बुवाले सोच्छ लिम्बू भाषा तामसा लिने सोच्छ तामाङ भाषा आँखा बन्ने ज्याजोले हली नेवा नेसलिस कासा नाप जुगु यलबुका स्वा पुचाया त खुस अमेरिकी डलर लिउ लागु गुलाब स्वा पुचाया त न्यासो अमेरिकी डलर लिया लिउ लागु सिनो स्वा पुचाया त सोस अमेरिकी डलर व हपा जुगु अजु स्वा पुचाया त सत्य अमेरिकी डलर शिरपा कथा ललागु खा
अथे नेसली कासा बोती कागु फुक पुचया त जिन्यागु अमेरिकी डलर लिसे 10 पौल लागु ख वंगु भाद्र 5 निसे सुरुचुगु थुगु कासा थी दे या निगु पुचला बोती कागु खासा सेमी फाइनल न्य तकया गुंगु कासा भर्चुअल रूपमा या चंगुली अनलिपाया सुंगु कासा भौतिक निसे जुम मार्फत जुगु ख ज्याचोले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठ ये महानगरपालिका उपमेयर हरिप्रभा खड्की नेवा नेलवालिसे परोपकार संस्था अध्यक्ष हितकर वीरसिंह साकार नेवा नेलवालिसे साहित्यकार बलके सुन्दर नेवा दे दगोया अध्यक्ष नरेश ताम्राकार WNO नेपाल च्याप्टर या पूर्व नाय पुष्कर भक्त माथेमा कवियत्री प्रतिसरा साइबी नाप जुगु एलबुका स्वा बुच्चया नकी इसिका महर्जन नेसली कासातकया थथगु धारणा तयादिगु ख Walneva organization ya gosali jugo cho nisa kasa botika kana ji tasakahe leta thoja jale botika ya ji tasakahe leta thoja jale botika ya ji नेवा संस्कृति साहित्य व इतिहास बारे यको खास सिका क्या खाना अझना थाती हे मेमेको ज्याजो जुले भाषा जी विषय जुको पूजा बोतिका गोजे अथे नेसली कासाई कजी विमलमान श्रेष्ठ नेस निर्माण कमिटी या कजी केशरमान ताम्राकार WNO नेपाल च्याप्टर या नाय साक्य सुरेन कासाई बारे नवाना दिगु ख तो खास ठाउँ चाहिँ नि पजिमोठो नेसली प्रोग्राम ठनी मतलब अगस्त 21 तारिख निसे सुर्याना नोभेम्बर 20 तारिख तकमा छिनियो कासायना सिरेको उगे चाहिँ नि था छिचाउ क्लास अनि छिनिको क्लास तक बना चपी भन्छ बना तोमी मस्तै विजय ठो कासा यानो ख कासा नेपाल जुने चाहिँ नि छिन्याउ टिम अले नेपाल पिने खासना क्यानाडा अमेरिका आयरल्यान्ड युनाइटेड किङडम पाखे एना न्याउ टिम और त म छिन्यु निगु टिम विजय ठो कासा जु ख उगे विभिन्न चरणना ठो चाहिँ नि कासा जिमसा न्याउको कासा कुने 20 तारिख सिल दक्ले नापा न्यासाट मंकेको ज्याजुला छ मोचा जिमस च्यास निसे गुस न्यासाट बैंक डेका उकी मध्ये न्यास निन्त प्याची जुगु न्यासाट छकेतया अले न्यासाट नेनेको चोले नेपाल भाषाया अछरेको छिगु पा साहित्य कला टजिलजी संकिपा मी आदि नेबो अले मेगु नेबो न्यासाट कासा धर्म अन्तर्राष्ट्रिय बुख विज्ञान स्वास्थ्य याना यसा डेका नापांगु व निगु चर्ने नि पिंगु यसा त नेनेगु जुला अथे सेमी फाइनल उया नि चाउ यसा त कनली फाइनल उया सुई निगु यसा त नेनेगु व यसा या सम्भावित खुगु लिस न बिगु यानागु जुला खुगु मध्ये छगु प्यासी लिस जि बिजन कासा यानागु सुइनिगु न्यसले दक्को ख्योया न्यसट गठकी भाषा कला तजिलजी नसा किपा मे सकिपा पुरा प्याख अन्तर्राष्ट्रिय सकिपा धर्म लिपि स्वास्थ्य सफु सिसापुसा फल कासा विज्ञान आदि दुट्यागु
do cooking ana bodi kai pe bidati pisan ka mokse ji sokome pisan ta ka ugo nyasa paखे ज्ञान विज्ञान या लबा काय फोगुदु अथे बांगमय शताब्दी पुरुष लिसेन WNO या सल्लाहकार सत्यमोहन जोशी भिन्तुना हसना बियाती गुखा यसले काजा बडिका विश्वकल मानव पिन्द दाजगिरे पिन्द के कुएको सुबादु सिक्पिनो भाषा प्रेम भाषा माध्यम चाहिँ साहित्य थकायो थ्री चाहिँ परम्परा त झिसा त सन्तति त ललन थक्यो छिउनु त सम्प्रदायका चाहिँ जुका भापिन जुना एजेन्सी फिट निरन्तरता बिउ झिसा यहाँ पर्दा लाछ विश्व न्याता चौसा न्यामा जिसा नेवाय हसित महाभाषी हसित जिसकलन छता त विद्युतीय परम्परा प्रविधि गु डेभलप ज्याजुना छता छना फासुलन छु फा क्या तो शारीरिक उपस्थिति मजुजा चित्रयोग माध्यम किपायो माध्यम विद्युतीय प्रविधि माध्यम मोबाइल इन्टरनेट माध्यम पास कुलन छु सोया तो कार्यक्रम सफल या कमु तो तरंगो विशेषता तो गाडी जुवाचाका त्यो परम्परा तो गुटियो कत पाबो कया छौछा संयो पाबो कया त्यो दिपटक यागाइको पत्ता लाछ छिउ छौ विशेषता ज्याजोले हली नेवा नेसली सक्कासा तालके त गुहाली यापी निर्णायक त आर्थिक रूपमा गुहालियाना दिपे दाता त लगायत यातन मतिनाइ छि लहलागु ख ज्याजोले क्यानाडा पाके सितार वादन या प्रस्तुति जुगो खास नेपाल पाके अन्तर्राष्ट्रिय स्तरीय नाजामो उस्ताद यसराज सुदर्शन राज उपाध्याय सरोद वादन या नदी गुखा ज्याजोले नेसली सक्कासा प्रविधि कमिटी या कजी संयुक्त श्रेष्ठ WNO या मिपी पदाधिकारी पिलिसे नेपालमा पिने चोपी व्यक्तित्व तेसा जुम मार्फत बोती कयादी गुखा हलिमे चोपी नेवाते त छथा हेगु आजु WNO नेपाल सम्बचिन्सा सव सुई छदे पलिस्ता जुगुखा नेपाल भाषा खेले नेसली सक्कासा तद नेवंशे मज्याचुंग इले पलिस्ता जुगु छिदया लस्ता WNO न हली नेवा नेसली सक्कासा यागुखा